Professor Welshman Ncube, umsakazo we-Studio 7 wenelisa 14 years usakaza use-DC usakazela iZimbabwe. Lithini ngenhlelo ze-Voice of America le-Studio 7? Evantu hachi nxa selile 14 years sokusele 7 more years ukuthi libe badala. Hayi kodwa iqiniso ukuthi umsakazo wenu uzamile sibili iminyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC ube uthunjwe iZanu usejele leZanu. So kuncedile sibili kakhulu ukuthi inhlanganiso yeni le ibe isakazela abantu, njengoba ungimise lapha loqhubane anti la eselo wakho umsakazo engcenye selizaba labangani lesakaze libanenga. Ngilethemba ukuthi la ekasoza thunjwe iZanu uzasakaza iqiniso eliyabe lisenzakala ku ground. Lithini ngawo umsakazo we-Studio 7? Ngithe phela selisebenza umsebenzi omuhle mama, iminyaka engu-14 linceda imuli yeZimbabwe ukuthi ibe lalapho ezakhupha khona lokho kungavunyelwa ukukhitshwa emsakazweni kaMgabe. Siyalichaya lihlombe sibili ukuthi hayi lisebenzile. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga sizake sikhululeke njengesizalwane seZimbabwe. Ibizo lesibongo? No, ngobathandi eMbiara Mpofu. Lihlala ngaphi baba? Dala ePhumulo. Alithini ngomsakazo we-Studio 7 osuyenelise iminyaka eli-14 isakazela iZimbabwe ise-DC? Ngiyayithanda ukumangalisayo, ngiyithanda ukuthi ikhuluma iqiniso. Laloko ngani ukuthi kuyakumele kusensula kodwa niyo iyakukhipha kunjalo. So yiyo engathi currently yi-voice yabantu. Lithini ngenhlelo zayo elizidlalelayo? Hayi, inhlelo zayo vele zinhle nje, ngiyazithanda sibili. Noma nje isikhathi sengimuntu yabe kodwa nxa ngivele ngikhona endlini ngiyazithanda. Njengemuli yami iyayithanda sibili. Liqale nini ukulalela umsakazo we-Studio 7? Kudala Stere, kudala ngoba yayiyo phela i-mouthpiece. Even kudala iZanu isaqinile yona yayivele isitshela, ngoba lapha kunews wavele inews zalezi ZBC akulaleleki lutho uzinto zeZanu kodwa khathesi yona iyasitshela izinto ezenzakalayo elizweni. Baphi onozindaba abase-DC elibaziyo eliyalibezwe besakaza? Ikuthemba libala kodwa banenge niyabathanda futhi bakwazi ukusengeka amagama lokade, kodwa ngiyabazi sibi babaqambi bale lokuzeni umsazo kumnandi kakhulu. Lami ngake bafonele sometimes batshele ukuthi uneso, ngiyabafonela sibi sometimes. The numbers zawo ngilazo eselini yami.